Dober večer, gledalke in gledalci. Takole se sprašujem včasih, ko sem sama seboj, zazrta, morda vdaljavo ali pa v svojo dušo, svoje srce. Polno vznemirjenja. Saj danes gostim v studiu filozofa, njega, moškega, alfa samca. Alfa, beta, gamma, delta, sin. Kako sem vesela, že ko spregovori takole, ko mi šepeta med tem, ko jaz govorim svoj uvod, mi poje srce. Da vam nekaj že šepetam. Mi poje srce. Gospod Slavoj Žižek, rada vas imam. Hvala, ne, ker ste, ne? Hvala, ne. Hvala, ne, je pila Leja Širk, ne, zdaj, če gledamo celotno filozofijo, recimo, Eurosonga, bila je včasih Haba, The Greatest Hits. No, ampak vi ste ne, jaz sem vas poslušala, ne. A Lejo Širk, ne. Jaz sem vas poslušala, ne, vi ste govorili, ne, Dakar, ne, vi ste govorili, ne, ste dejansko te veliko povedali, ne, in jaz sem vas poslušala, ne, in na koncu lahko samo rečem, ne, hvala, ne, ker dejansko ste me nategnili, ne. Ja, nategnili ste me, ne? Ja, seveda, ne, tako kot vsakega, recimo, tudi na predavanjih na filozofski fakulteti, recimo, tudi kje druge. Dobar dan, kdo pa je prišel? No, ja, v glavnem, ne, to je moja spremljevalka, pustimo zdaj to. Ja, ampak to me zanima, ja, se to se vrlo vprašati, ne? Ja. Vi, kar ste rekli, jaz sem vas poslušala, ne? Hvala, ker dejansko ste me svojo filozofijo, ne, to, kar ste povedali, ste me dejansko nategnili, jaz sem srečna, srečna vi sem. ponavljate naprej, kot recimo tale slika črne luknje, ne, se pravi, jaz se počutim kot na nekem event horizonu, ne, se pravi, da se vrtim v črno luknjo, kjer gremo točko singularnosti, ne, ampak da vas zdaj se to, kar vi vprašam, govorite, ne. ta natek, ne, natek, Mislim, to je čudovito, da s tem nategom, ko govorite, ne, mislim, to je fenomenalno in vi greste zdaj... Kaj se reče je vdejanje nateg? Če se ne motim, ne, ja, vi ste rekli, da greste zdaj v dvoboj, ne, vi greste v dvoboj zdaj na 100 metrov, Usain Bolt pa vi, ne, Usain Bolt pa vi na 100 metrov, ne. Ne, ni to Usain Bolt. Povejte, odkje vam ta pogum, da rečete ja. Ne, gre za Petersona, ne za tega, pustimo zdaj, ja, 100 metraž je majčan, the black people are mostly more athlete for... Ampak to je ta natek, ne, to je ta natek, ki zdaj govorite, ne, to je ta natek, ne. Recimo Jesse Owens je natek, ne, ja. Se pravi, veste, samih 100 metrov je filozofija celotne atletike, ne, ampak dajmo se tle vprašati, recimo belci in črnci, ne, apartheid, recimo, that was happening in South African Republic and Nelson Mandela went from prison and then he was imprisoned again, ne, dajmo tle svet... Yes, to sem hotla, ne? Yes, it was... Ta natek, ne? Jaz sem se počutila, ko ste mi razlagali, sem se počutila, kada je ob meni, ne vem, bom rekla, Roko, italijanski igralec, ker tudi sama sem igralka. A Rocco Siffredi, ja, poznam, Rocco Siffredi, ja. Give me nasty, I'm nasty. No, ampak to je ta natek, ne? Kaj mi govorite, to je natek, pa odkje vam ta pogum za ta natek, odkje vam ta dejansko ta moč, ta snaga, ne? Ja, to sem se pogovarjal z eno radijsko kolegico Tino Green, ki mi je dejala, ta natek je natek, ne? Zdaj, kaj je dejansko nateg, ne, recimo nategovanje sam en bejtih. In ker jaz, ko vas poslušam, ne, se počutim, kot da bi zaštopala enega šoferja velikega kamiona, velikega šleparja, ne, in potem se z njim pelem, ne, iz Ljubljane do Kijeva, ne, tako se počutim in se pogovarjamo in se imamo fajn, ne. Ja, jaz tudi uživam v tem pogovoru. Ker to je ta natek, ne? Ja, ta natek, ja.
Jaz tudi vas zastana. Krasen natek. Recimo, Hvala, da ker bi, ste. se, da bi se šla fake taxi. Jaz sem tako za. Jaz sem tako za. No to se hotla reči, ja. Gremo, fake taxi. Fake taxi, ne? Jaz, Ja. jaz sem šofer, vi ste, recimo, začniva, recimo, ne? Zdaj se vozim, pa hello, dober dan, kam greste? Bavarski dvor, ne? Do Bavarskega dvora. Zakaj niste šli na avtobus? Ne, recimo, zato, ker sem hotla v taksi, ne? Ker sem hotla v taksi, ampak gospod šofer, ne? Ja. Nimam denarja, ne? No, boste pa drugače počali, ne? Ja. A bo šlo? Ja, Ne, hvala, sej ker ste. Eno malenkost, no, pač nekaj malega. Ne, to sem hotla povedati, ne? Ja. To je ta občutek, gospod Žižek, ne, ko vi govorite, ker je to ta nateg. Ja, točno ta nateg. Ja. A greva še enkrat Greva taksi? še enkrat, greva. Zdaj gre pa Mercator Šiška, ne? A do tam, gospodična? Ja, iz Dobro, ja, Trnovega. ja. Imate kaj denarja? Ne. To bom še- A bi Nimam. se dalo nekaj zmeniti, no, čisto. Ja, ker to je V ta naturaljah, nateg. recimo, ne. To je ta nateg. Recimo, se zapeljeva do Vikla. ne? Ja. Ja, zakaj ne? Pa do dolgega mostu, ne, da parkirišče, Do ne? dolgega mostu. Ja.